Ovi pilići nisu na snegu već nekoliko nedelja. Izleženi su na temperaturi od minus 25 stepeni, što je nezapamćeno, kažu u porodici Milinković. Godinama se bave uzgojem pernatih životinja, ali prvi put da u ovo vreme imaju i mlade piliće. Prvi put se to desilo, da je izlegla kokoška u sred zime male piliće. Sama je izvela piliće i izvela i na dvorište u sred zime i da opstanu to. Iznenađene su bile i komšije koje svakodnevno dolaze kod Milinkovića. Kažu čudno jeste, ali je još čudnije da tako mladim pilićima niske temperature nisu naškodile. Jako sam iznenađena i ja sam dete sa sela i imam puno godina i nisam to doživela da na ovolikom minusu kokoška izleže piliće i da ih odgaji, da nijedno ne ugine. Ne broje koliko čega imaju, ali su sigurni da bi bez ljubavi prema životinjama njihovo dvorište bilo prazno. Tako uvek držim. Tako sam držao i do sada, tako i sad. Znači, to je stvar navike? To je stvar navike. Dvorište porodice Milinković puno je životinja. Tu su ukrasna živina, prasad, goveda, posebno ušuškani zečevi, kao i prepelice smeštene u kavez. I stado koza od noćas je uvećano za 3 jareta. Milinkovići kažu da i životinje znaju da uzvrate ljubav. Za retke primerke ukrasne živine Milinkovići su osvajali i brojne nagrade i priznanja. Na izložbama sitnih životinja odnosili su prva mesta i bili učesnici svih takmičenja te vrste bez obzira gde se održavala. I tako će biti i dalje, kažu uz želju da i neko od tek izleženih pilića umesto na stolu završi kao pobednik na nekom takmičenju.